Bala Ken Rosas. Tinapalabas, saan metlaeng ang nakalibas ni Joyce iti ima da Tiago Ken Nardo. Kabayatan na. Nakaawat iti awag ni Darius manipud iti ospital ti probinsya anang ipakamo ang masakit ni Nana Linda. Dagos nga ro da nagawid da ito'y ininot met nga agsubsubli ti talag ni Jeremy ken ni Emily. Kabayatan na, iti probinsya, natakwatan ni Darius nga adu kadagiti gamit iti pinanawan na balay ti mapukpukaw. Karamanen dagiti agkakangin nga alahas atawid na. Nagdamag da ito'y kin Nana Linda, kaya't impud muna ani Emily tinagturong iti balay na, tapno alain na dagiti gamit na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Isardeng mo nagsangit. Banji, paginanaam ni Joyce. Pakanam iti husto, ha? Juan, Rombang arugyanan ti trabaho na. Jack na pagarupan ang maaramid na ni Emily. Naalanan amin na kayat na. Darius, kita umday ti probinsya nagkapunta. Agsumbangir dagiti pag-iinuman. Kanayon ti pinatay. Kat saan akabailan a kontrolan ti pulis ti sitwasyon ditoy. Nagsaknap ti prostitusyon. Napasyaram dagiti computer shops. Makitam dagiti agtutubo a babae a makio online. Awan ti makabael amang kontrol kadakwada. Sa balin ti itsura ti probinsya. Pudno ka. Ken adon dagiti agtutubo dito iti agar-aramat iti may parit at droga. Nimat Emily, nagbaliwan. Idi pa'y laang, kastan ti ugali ni Emily, na ito lang nanti kinadakas na. ag-make up kan agsukat ka. Kay kayat kulhangan ti matay. Ngam ti aramitin man inti kas ti trabaho. Di nakiramraman. Sumursurutak lang iti bilin dagiti boss ko. Jakon kaya ti sumango iti computer. Apay kumasaan? Saan da kamot nga anwon dagiti customer mo ah? Katchat mo lang ida. Agpakita ka lang iti screen. Saan da ka sa gidan? Amok adakas da ito'y. Di ka katagyaman tayin salakan na ka ni Emily. Oh, tiya dapay trabaho. Ado dagiti agtartarigagay nga agbalin a modelo. Modelo? Saan ang modelo na iti trabaho? Pornography? Sorotam, timbaga ni Emily kan ka. Agrubat ka. Katsublian ka. Apa man na nakasukat ka. Agrugin ti sesyon. Adatang dito'y balayon, Nana Linda. Sa dino ti kayat niya pagtugawan. Di talaagan salas. Tapno makalang aba, edi presko nga hangin. Balasang kao. Kung ati doktor, akasapulan niyo ti maintenance. Ay, jak, kumakay at ti agawit. Bay, dito'y balay. Apay kumaasaan, kat dito'y ti balayo. Ay na, mabuti nga ka, Alexandra. Kasanaon no ang sublimanan ni Emily. Kat siya kaung ti patayan na. Di na maaramid dayta, Nana Linda. Ay, naturod ni Emily balasang kao. Nabinanon nga imay ditaw eh. Kat tinutukan nakpay iti paltaong. Di kay madanagan, Nana Linda. Aggibos matla ang ti kinadakas ta. Agpatingga ti amin. Dayta ti ipasigurado kada kayo, Nana Linda. Oh, anya pa'y lati aramida.
Agtungtunga nga kamatlat taditan. Di mo perjan daytoy nga aldaw ko, Joyce, ha? Sige, i-click mo day ta computer. Orayan na ka ti customer mo. Foreigner day ta. Kat dollar ti ibayad na kan ka. Wan, ma'am. Kasta, agtulnog ka. Sinuruan ka matan. No anya ti aramidam. No adda ka iti sangwanan ti customer mo. Sige. Lalaingam, Joyce. Oh, makitam, Jeremy. Normal manan ti taray ti negosyo. Nagsublin iti trabaho na ni Joyce. Masapol nga ganad tayo langitan. Sika ti rombang nga aganad, Jeremy. Aganad ka, ni Rose. Amo ka nasaktan ka, itinatakwatan? Masayangan ka, saan ka di? Agsabat tumit lang tiddalan mi. Adungat tang ti atraso kanyak dayjay a babae. Nakaro, tirurod ko kan kwan. Sana may sa tel daw. Kastuyan tinagbanagan ti lugar anak yan namin. Saanin ana ulimak akas iti sigod. Huwag balasang ka. Inaramid na napagsusukalan. Video kay iswa makitam dagiti minong di idan. Bayi-bayadan dagiti customer da. Nagdaras ang nagbaliw ti probinsya. Nagadun tinagpaliwan na. Adun dagiti pastek anay patakder. Ngam imadungat ti kinadakas. Makitam dagiti agka-paabagtae. Agpipinungot ka. Iso day ti kondonan ka balasang kao. Anak ka amakan dahil a lugar. Nalawag pa lang. Ngam adon dagiti agino. Sa tiyon ti ayang dagiti pan nakabagiti lintag dito eh. At dagiti akon kuna. Asaan da akabailan a kontrolan ti sitwasyon. Agawag, katyan dagiti kaduan. Amabaybayadan da. Iso nga awan bibiyang da. Kadagito'y amapaspasama dito'y lugar tayo. Nana Linda, agpakada kamin. Ibatidakan. Ay na, agmaymay sa akmadan dito'y. Inikan kan iti cellphone nyo, Nana. Anyaman ti mapasamak, awagan na kadagos. Naimbaglakit din Tain surunak ni Alexandra. No kasano nga aramatan daytaw. Nalakala ang usarin dayta, Nana. Tinapatag, maawagan na kami kini Darius. Unayan, anagmayat akita, hindi pa nagkuyog yu ato. Bagay kayo talaga. Ni Nana Linda talaga. Agpaimbag kayo ket di. Sana bale. Kumpleto matanda giti agas yo. Nana Linda, adan kabukbukudan mi apanunot. Ket makunak, sa bali ti kayat ni Alexandra, saan na siya? Kasta ka day. Pod na day ta, Nana. Nasingad kami lang ang agayam. Iso asaan kayo amang namnama? Ada kami tagkatuluyan. Ay na, makaamo kayo man laang. Da kayo timasaknan di tabanag. Ang sapay ko tadagiti talaga akap-kap na kanyaw ti makatuluyan yun to. Alangarudan,
Agan andad kayo, iti panagsubliyo, ijay syudad. Nasakit tinagam ko kini Tiago. May tulad na gaya matalaga patayan. Iswa na rigat ti agtalagkan ko na. Dua kami lang ditoy. Kat masigurado. At dadaka sa pampanunutan na kontra kanya. Agin nunata, Tiago. No ka ba alam ti pumatay? Kasta akmat. Kumit kita ni Tiago dito'y ayan ko. Madlawnan sa ngay sutikit kitag. Nadlaw na siguro ngay sutipalpaliwag. Umasidagan dito'y ayan ko. Yak kaya, ipanangkit kitam kanya kakasta, Nardo. Apay, mabutang ka? Awan pulos kabutang ko. Tandaan nam data. Pagduwa-duwan ka lang. Ibagakmat kan ka, Tiago. Saan ka akabutang? Adon tinapatay ko. Siga. Manmanupay lang. Kaya't mo ka dita na yunag? Nuad na paltog mo. At damat paltog ko. Aganat ka, Nardo. Delikado ak ditoy. Ngam saan ka akabutang, Tiago? Saan Apolos? Nakamanumanan a session ni Joyce itangal daw. Dakkel manan adolyar, tinaisarak na iti account ko. Mano mati-share dita ni Joyce? Well, siyak ti mang desisyon. Apay ko maadamagam. Masya naklangamin. Di ka maasyan kadakwada, Banji. Tilang trabahom ti into naram. Saan matanayin kalintagan dayta? Apay, sika. Gusto ka di mat ti araramidam? Amin agunay mo? Illegal. Iso at di na kumakonsensyaan. Baybayadan ka matitios to Apay nga agreklamo ka. O sige, sana na maulit pa yan. Kasta? Aguli magkalatan. Aramidam laang tibilin ko. Tapno nasayaat ka. Nakaturugan ni Tiago. Gundaway kunday to'y tapno makaibalasakan ko na. Nagdamag ni Jeremy, ibagak to na disgrasya. Pang-urak ti ulo na, tapno matayan. Siguradwak ang mapatay ko iti daytoy nga aramidag. Itan... Atay ko! Ato'y pay! Nakalisi! Daytoy! Saan mo na amalis yan, Daytoy? Ati imang! Atay ko! Paltog ko! At dagan nga ti paltog mo, Tiago. Kaya't mo apatayin kan? Daytoy ti pangbalas ko kan ka. Tiyawanan bayin! Huwag kang mali ka. Patayin kan. Sugat ko! Umay ka dito, Nardo. Kasapulan ka. Wen, boss? Orag bati ni Tiago dita. Tagbantay. Ibagagday takan ko na, boss. Isaganam ti bagim para kadagiti kalaban. Kanayo na ka nakasagana, boss. Sige. Ibagam kanyo, Tiago.
Di na baybayan nga adda makastrek asa bali dita. Dayta ti sekreto ang mabalin kunto apaglemengan. Adda ka man gaya man. Kasangsangpat ko laeng. Imbati mi Tiago ijay. Iso ti bilin ni Boss Jeremy. Amo ka din ni Jeremy, di pa nagapayo idi. Gapo ka ni Joyce, akayat mga kundawayan. Sana rin nga maman na. Ngem adda banag arumbang amamuam. Anya dayta. Natayen ni Mauricio. Anya. Dayta tipod no. Nabayag ngayon limit ni Tiago. Saan apod no dayta? Ibagbaga kung tipod no kan ka. Ni Tiago tinangpatay ka ni Mauricio. Anya. Intin nagdatibang kay na iti fish pond iti rest house ni Jeremy. Anya. Makitam ti kinadakas ni Tiago. Awan ti santuen na nga uray asino. Partakam ti agsukat. Or-urayin da kan. Nabanugak. Kan nakapsutak. Namabalin ko mga katagin na naag pailaang. Mabalin ka di. Agungat ni Emily. Talaga nabanugak. Maulawak pa yan. Oh. Agtutututiluam? Kwa. Awan da ito'y. Apay? Di nagpakibiyangan. Nasakit lang, tinakam ko. Ibagam ka ni Ma'am Emily. Asa anak ng trabaho ita? Kaasyan na kuma. Wan, bayam. Kasaritak. Katsapay kuma. Tadangkad na. Saan ang mabalin? Dakkel tipo kaw tayo no aglangan ni Joyce. Agulawan ni Joyce. Masyan ka kumamat kan kuana. Sige. Ngam italaang. Ado ti masayang iti kaawan na. Sige, di talang ti kayat ko nga ibaga. Sige. Isaganam dagiti daduma babae. Kat mangpili ka iti para ka dagiti negosyante. Adamang kung agsangsangit dita dressing room. Awan mat sa balya tao ditoy. Asino nga taday ta? Kitawag no asino? Ma'am Vanji? Ay ko Apay, Joyce. Ada ka di masapol mo. Nang kung agsangsangit ka, Ma'am Vanji? Ada siguro parikot mo akas kanya? Awan. Apay ngarat nga agsangsangit ka akas ta? Saanan arumbang amamwam. Awanin ti sabali amabalin mo ang mapagtalkan ditoy. No di siya? Ni Ma'am Emily, kwarta laang tinapatikan ko, ana. Mararamat tayo laang para iti pagragsakan na. Impapatay ta. Ti lalaki nga ipatpatag ko. Aguro urayak matlaangan kan kuana. Nang namnamaak nga kita kami pailaan. Ngamawan kaya man ti mauray ko. Impyerno na ito ang lugar. Kano nga agpatingka, ti kinadangkas da. Agyaman na, tatinulungan nakman nun Alexandra. Agpartner ta. Katrombang lang nga agtinulong kan agsin na kita. Pampanunutak lang. Agmay-may sa akit ibiyag ko. Kaya't nabilang tamapukaw pa'y ni Nana Linda.
Awanin ti mangisakit kanya. Madanagan na kiti kasta a sitwasyon. Apay a panunutam na ito. Ado dagiti mangipatpatagkan ka, Darius. Asino? Panagkonak. Ni Emily layang tinakariknak iti pudno a pamatay. Iso nga ginggayta. Kasladyak maaklon ang nagsina kami. Pasabalin adalan ti tinurong na. Pinayaban ka. Gaputada na patagpunay ang misyon mo ngay paaramit ko ka. Anya dayta, boss. Makitam dagiti dua aladawan iti sangwanan. Ni Alexandra daytoy. Amamom ka di dayta babay. Wen, boss. Kasano nga mamo? Isu ti anak, ti kinadenak a babae. Anya. Idi ka ubingan daytoy a babae. Nagunod ko. Isu tinakitak idi akadwam ije rest house, boss. Sa anak lakit di, ang nagbidot. Aramidan nga ta ni Nardo ti ipapaaramid ni Jeremy. Gagayem. Di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Bala! Ken Rosas! Tinapalabas. Nagsubli tinapintas ataray ti negosyo da Jeremy ken Emily. Nagsublimetan da Alexandra ken Darius iti syudad, kalpasan a maimbagan ni Nana Linda. Iti nawinsan a nakaturog ni Tiago. Ginandat ni Nardo a papatayin daytoy, tapno makaibales, ngem napuutan ni Tiago, ket saan a nagbaligi ni Nardo. Inawagan ni Jeremy ni Nardo, ket kinit daw nangagkita da. Kapo iti sakit tinakam ni Nardo. Naibaga na kini Vanji tinaaramid da apan ang papatay ni Tiago ken ni Mauricio. Apaman anaamuan na dayta. Nagsangit ni Vanji. Iti pa nagsarita da Jeremy ken Nardo. Napagsaritaan da manen ti may papan ka ni Alexandra ngay papatay ni Jeremy ken ni Nardo. Itagagayem, denggenyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Isu tinakita akadwam ije rest house. Sa anak nagbidot, boss. Kaya't ko apatayim da dya babae, Nardo. Ngem, Apay nga gwadwa ka? Di mo ibaga kabutang mo ni Alexandra. saan, boss? Awa na pulos ti kabuteng ko. Pwes, patayam. Diyak kaya't nga agpay-agpay ti biyak da dya at tao. Ibagam, Nardo. Ibagam asan apod no dagiti imbagam kanyak may naig ka ni Mauricio. Rumwar kan dito'y silid ko. Ang mga nuad na makakita ken ka dito'y. Sa anak nga agtal naging gaadyak mamuan ti kinapudno. Pudno ti imbagak. Pinaltugan ni Tiago ni Mauricio. Apay ana aramid na rita. Saan nga agaramid iti anyaman ni Tiago? No saan nga ibilin ti sursuruten na abos na. Anya? Ni Jeremy. Itatana mo amon ti amin, rumwarkan. Rabin, kayat kon ti aginana. Kayat ko ti agpanunot. Tanadagsan na trabaho ti intalagkanyak ni Jeremy. Anya rita. Adda ka di manin sumaron no apatayan niyo. Trabaho ko dito, Banji. Awan bibiyangon. Asino rita apatayam. Ama mumot siguro ni Alexandra saan ka di. Anya? Dakkel akan tidad, ti katukad, ti biyag na. Apay an aramid mo kanyak dayto Tiago. Apay an ay turad mo. Apinatay ni Mauricio. Apay.
Vanji? Apay nga imay ka dito silit ko. Nalpas ka din ti trabaho mo. Sumrag ako man. Idi kas lamadlaw kung agsangsangit ka. Isungin maya. Awan da ito, oy. Saan na kapagkadanakan? Agtrabaho ka kiti. Agpada talang iti marikrik na. Malidliday anak mat. Gapo iti araramidan na kanyak. Tinagdumaan ta. Adda karbangam ngagsangit. Yamsyak. Sana mabalin. Ilimlamang ko lang ti sakit tinakam ko. Jaksan kabaulan da ito'y. Nasakit unay apasamak. Nasaksakit din napasamak kanyak. Napirdi ti masakbayak, gapo kadakwada. Jak amo, noan niya ti pagbanagak ditoy. Katsi ka. Linukot ka. Nabatad day ta. Apay adi mo idalabanan. Anya, Wan. Kabailam ti pumanaw ditoy. No linukot ka iti na minsan. Iyad adda ti pananglukod akin ka. Itan ti panawan. Pumanaw kan ditoy. Katisurot na. di mo amo. No kasano kadelikado ti kasta kadakwada. Di mo amo no kasano kapagad ni Jeremy. Anda ti pagkamangan ta. Patya ka saan nataabay-bayan ni Ma'am Alexandra. Kastamatan ni Sir Darius. Anya tinaramid mo iti silid ni Vanji? Ha? Ha? Saan ka na pa ni Jesseled na? Di ka naglibak, Joyce! Nakitak ka naggapo ka, Ijay. Ma'am? Di mo dadaulan ti kanitok, Joyce. Adda ka di pagsarsaritaan yung ajak amo? Awan, ma'am. Agbadno ka! Adda lang inalakan ko na make-up. Iti amin ajak kayat. Katilukwan na, Joyce. Mabalin ka nga garamid iti kalukwan. Ngam sigurado ang ajak mamwan. Iti kanito amamwak. Patay ti dusam! Dakas tiyag parparit na kanyak. Nakitak ni Vanji ang naggapo iti silid ni Joyce. Sana sigod nga aramidan ni Vanji dayta. Hanggang apay ita, tanawaya ang nakastrak iti silid ni Joyce. Masapul abantayak ti garaw da Vanji, kanday chay a Joyce. Kat no bilang tamapanak nakakapod no ti atap ko. Isingasing ko laangan kan ni Jeremy nga ipapatay mi ida. Michael, dagiti files arumbang amaadal analaing. Sensitibo nga impormasyon tinakailan na ditoy. Alexandra, kaya't ko asong batam ti saludsod ko. Mainaig ka di dayta iti kaso ni Jeremy ken ni Emily. Adon ti amok may papan kadakwada, Michael. Kat patyak nga amin nga impormasyon ang kayat mo amamuan. Mabaling ko asong batan. Napanan niyo ka ni Sir Darius. Makalaos ngawan kayo, adwa. Ha? Jak amo na apay nga interesado ak amamuam. Ibagakon kan ka. Masaksakitanak kadagitoy amamamwak. Rumbeng asyak ti kadkadwaam saan kit di ani Sir Darius. Michael, adda na patag a ginagarami ija probinsya. Apay ama sapul asurutom ijay. Paset kadida ito'y ti trabaho yo. Adda ti nagkinawatan ta. Amok. Jak man maibagakan ka ti pudno ariknak.
Ay ayatan nakmat saan ka ni? Diyak amo no anyat isungbat ko kan ka, Michael. Kayat nga asawan. Saan ka seryoso kanyak? Anya ti kayat asawan dagiti kinaimbag nga ipakpakitam kanyak. Sungbatan nak, Alexandra. Lading itak, Michael. Tinasayat, ituloy talangan tagtrabaho. Pagay ayamam lang triknak. Day ta tinabatag nga aramidom kanyak. Pimanawan. Nasakit tinakam na kanya. No kaano pa'y nga ado tirumbang nga aramidan mi. Iso pa'y ti panagsakit tinakam na. Anya da ito'y ang mapaspasamak. Kasano ti panangibagakkan ko na. Nga iti kaanuman. Diyak to pulos maayat. Dagitoy dagiti account number dagiti kliyente tayo. Maragsa ka na, Vanji. Mananayaw ng lata dagiti customers tayo. Dayta ti podno. Apa ya kasta ti reaksyon mo? Nakalidliday ti langam. Ada ka di rik-rik na am? Awan. Amangan no kayat mo anayo nak pwede kwarta nga ititid ko kan ka. Sana narumbang akid daw am. Talaga na yun nak. Napintas ti trabaho, Vanji. Adalaan kayat ko amamuan. Anya deta? Ibagam? Sa dino ti ayan ni Mauricio. Nabayag alinukloko na ka ni Mauricio. Di mo amo deta? Adda sa bali a babae nga ikabkab balay na. Saan na podno dayta? Ah. Agpodno ka kanyak. Si bibiyag ka di pa'y ni Mauricio. Wano na tayon. Pudno ti bagbagak. Ubing ken adayo na pimpintas ng musika ti kabkab balay na ita. Impapatay mo ni Mauricio. Saan kan nga glibakpay kanyak? Pinapatay ni Tiago ni Mauricio. Diyak mo dahi tangay bagbagam, Panji. Nagsirbi ka na kayo si pupudno ni Mauricio. Apay nga inaramid yun ay takin kwa na! Apay! Agtal na ka man. Asino ti sumaruno nga ipapatay nyo? Siya! Awan na talaga ti pilpilyan nyo. Awan konsensya yo! Pumanaw ka ni tisang wanak, Panji. Itan na napanagnaga. Sobra ti kinadakas yo! Pumanaw ka ano saan? Paltugan kan. Maiturad ka patayin ni tamat lang. Mapilitin nak, Panji. Iswa pumanaw kan. Kanayon lang takay na kasto ti paset ko itibiyag ni Alexandra. Dinalaan ang mo masaksakitanak iti makitkitak apa nagkuykuyog dak ni Sir Darius. Jak kaya ta panunutin mar-aramat at lang kanak kwadadwa. Wen, ar-aramatin at lang ni Alexandra tapno saktan ni Sir Darius gaputa iti puno. Ni Sir Darius ti kayat na. Aginumakit ni. Parang namamartikak. Malipatak tisaem amarikrinak. Ornosam analaing tibagim choice. Adumanin dagiti klientem inton madamdama. Kumusta tinaibagakkan ka? Nakapagpanunod ka ka din? Saan ta pagsaritaan day ta diti unag ti dressing room? Amumat. At dalaang dita ni Emily ngagpalpaliyo. Kayat ko lang nga siguraduan. Ako manunong ka iti imbaga. Jack masungbatan day ta sa lutsod mo. Kit-kitawakan ka atulungan nak. Makonsensya ka ko, ma. Darius, saan man ang asimrak ni Michael itangal daw? Ket, anya ko matiparikot mo. No saan nasumrag kita. Amangan no kayat mo matiaglangan. Saan? Ngamamak. Inranta na ti saan asumrak.
Gapo ta gumurgura manen. Taapay. Naamon na ang nagkuyog ta na panitya probinsya. Isa na sakit tinakam na. Agim imo ni Michael asakti kadwam. Kasta? Kasta nga ron. Sige. Bayan ta ka sa ritak to ni Michael. Sige. Kat bagbagam. Sapay ko ma, tapat yan na tibagam. Amo Alexandra. Diyak kaya ti makibang iti personal labanag. Nang runa, no may papan kada kayo adwa. Anya? May papan kada kami ato. Diyak amo no da relasyon nyo. Ket tinagitakas na pa iti panagkadwata. Oh. Apay ang nagsinay ka. Alexandra, may salayang ti kayat na asawan na ita. At dan nagkinaawatan nyo kini Michael. Ket sapay ko man. Ta saan ang makaapekto da ita iti trabaho ta? Matuo ka nakunay nito ipaparamid ko, Nardo. Ikan nakpaitinaan anaya panawan, boss. Tapnoy apuram ti trabaho. Paunahan ka, iti bayad. Atoy. Dakalakan ti daday ta. Ket numalpas, ti ipaparamid ko kan ka. Dakdakal to pa iti mahawat mo. Amumutan no siya ti agpatrabaho. Saan ka nga babawi, Nardo? Aramidag ti kayat mo, boss. Agtalag ka kanyag. Asideg akon. Asideg akon iti balay da Alexandra. Ang kasanun no awan ijay ni Alexandra. Oh, patayak latan no asino ti madanon ko ijay. Tapno maragsakan no ni Boss Jeremy. Partakat pa iti agpataray. Kidawakan ka, Alexandra. Nga uray italaang kumangal daw. Kat agyan ka dito balay. Tapno siyak manan timangan itilot-luto yo, mami. Wen paboritom da ito ilutlutok. Idi maawag ka nga umay dito balay. Nagpagatangak adagos iti babaunan. Awan ti bisita ta ita, mami. Inbagakmat kan ka nga ayaban ni Michael. Wenno ni Darius. Ay na, mami. Diyak makontak ti cellphone ni Michael. Ni Matarios. Ada ka no napatag-unay nga asikaswan na. Ngam, diyak amuan no makaumay inton madamdaman. Kasta ka di iha. O sige, ag-relax ka lang arod. Agina nakakit di. Ngamin, puros trabaho ti inas asikasom iti kalabas. Ay na, tulungan kayo kit din, mami. Kaya't kumati makasursuro nga gluto. O sige, sikati makaam mo, iha. When gayam, mapanak man biit iti hardin. Ta mapanak man mangala iti mula kapang rekado ta iti iluto ta. Sige, mami. Sumaruno akto kan ka. Kaya't kumat akitaan dagiti ipanpanakal mo amulam anateng ditahar din. Nalpas kong tiraramida ka, Alexandra. O niya, umayak pa ka dito tabalayo? Una, urayan na ka ni mami. Aduman ang tinluto na aparakan ka. Dito'y kan amang rabi. O sige, urayin na ka rodan, tapa umaya kon. Okay. Bye! Mami! Mami! Kinakamotor! Nagsublimanan! Mabit lang! Isaganak ti paltog ko! Mami! Umay kayo! Ipan kayo di ospital! Isang matibagin. Pakadagan. Imanawin tinakamotor ang lalaki.
ngam amangan no ag sublipay dayjay. Umay kayo, mami. Ipan kayo iti ospital. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Agbaliging ata ni Nardo. Gagayem. Di liway na denggan ti tuloy ti nobela tayo na paunwan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti direksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken daytoy nga istasyon. Bala Ken Rosas.